muikileigrana ni nayo ba mundi. Enero 22, wan lesan kalalki kabrik brisa. Yawan sor kaya sa dawan, mainwan kay kiba, wan kay nakahbiya ba. Wan text kasaki sa. Kuna wan text kay si kay kan manis makaban kum sa wanan daw kaya baha makaban kabay wanan si kayaban kabiya, baha bors ka na ni bawal. Dawan ba nahki ay war ka daw kisa yuba ni yawan ni wan raya kara bahawa luki kay kiyan si kayaba edu kiara kuna wan text ka na ni walwal nara sa kuna kumba manay si kay case na pas basaki sa lawan ulban ka fati wan bawi na triba kat wala basaki sa lawan na 50 15 55 22 and 121 baha bors ka wala ni manay si kay makinekra kuna yang fati balika ay si kay case na fati wan bawi na triba kat wala na ni basin tali ka wanay sisa an bapat yan diswah bisakis na text na ni walor yung pa kumay si kay gado kaya naku isa yang bili kay kan kadawan ramangkri witin ba ay kya maprimangkan an winan kibawalan bara sari laka albang kikawina ay sakan baku sinsat drapapa swamp bawina sinsat ay sakan barayang mini bamangkan kan walpa tarara ay kan wapri walpa jabal karnara yang bilira lawan na raya kumangkan mayun ra kumdawan ra manis na ninahaba kaikan ang sibrin daw kan baray bila kaikan ka ba dawan ra mangkan kan diara tara bahwa lawan ulban ka barawan markisa pas diara ba muhkilay kiranande dawan ba Bible holy kirara clear ta kisa dawan kumraya ba bahaba yawan clear kaya sa muhkilay kiranande yawan naman itakri kanu na lawan na bukas sa itak yaw ba yawan ni diara tara lanta kisa war please kan palima na kumi bani time kumangki muniki stadi taki kaus Bible kamba nayo yaw naisi ka tabako lawan ulban ka fati ba stadi takisa anwan mari kisa dawan ba wan lesan karaisi ka tabako wan lesan lalki ka ba yawan sor kaya sa kasaklu kaya sa bila walara dawan mainwan kay kiba manra main may kay kiba ku yang rasin main nay kay kisa an yawan bisu raisi ka tabako Bible bais kaya wanay si kay kuetem clear wan mari kisa dawan raya kira kumbara pa an yana ni witinra winina ni ba makabina ni ba dukiara utinay warka daw kisa bapat yawan ni lawan ulban ka ay si kay kikan bara lawan ulban ka sem 1 9 and 10 ba yun ay si kay gutem versa naku isa dawan ba yang kay ni reng mangkrisa bahabasaki sa lawan ulban ka 16 net wala sem 1 and 9 10 ba yun ay si kay gutem bapat witin ba ay kasakalukan ka dawan ramangki muniki winisa dawan ba walisa bahaba yawan ni wan kupya karaw kisa kuna naiwa dekara yawan ria wan kupya karaw kaya wat sa lawan ulban ka 121 ba 121 ba yawan ay si kay kuyetem mayun ra yabisa kaysa uya glory ka yabisa dawan raya ka papaskri kara an witin ba kasakluki sa an baku witin para may sisa an dawan karni ka dukira papaskra baku dukira isi tendera 5 yawan bar lagi gay kasa baha 5 ka ba yawan ni ay isa lawan ulban ka 121 3 ba isi kay guwete mo isa dawan ba suibya pero sa man min ng balal ni mangki kahuma an baha bors ka baha pis ka unay si kay kuite mon marikisa dawan yuba ni bila wala manual wapia ba baha ba yon ni kumi bani clear kaya sa manansara taukisma wamplara kama utlaw na takiwa ma yabal ra warkra markit ransara tauki kama dawan ra payus manual impag manual tauki kabia witin willing sa muh kilay kira ni manual impact kaya kung trabil kum na sika samtim yawan na buit na ayar lakisa
wan papas kirigat na yer laki manikipla wala yan wan lamara impakisa baba lugi guys uplika wala bayasa pa. Okay, number 1 yawan win diara 5 kay guys. Dawan dramari kisa lawan ulban kahanda 21 3 and 4 baraisi kay gutte 1 marigisa Israel ramain kay ki or kay na kahbibaku nahadawan ka na yapras ay huwa kisa wachta kisa ay luhpi na niba kay na kahabisa Israel na niluhpi ka na nira kay na kahbi main kay kikan babaku bako sinsad dawan man kay nam kahabisa man ramain main kay kisa an yang rasin babayon kasaklu kaya sa muhilay ka na ni kay sa wala kom numba yumpa dawan ba man distikam lawan 121 5 and 6 para manay kumibanis malaki kay kaya on bara uyatem distika uyatem yo dia sa kisa impakan buka 13 21 22 baisi kay kotem dia wan marikisa kak nanti mi nakki dawan we main kay kikanya ba Israel daknika na ni babaha Egypt minataki muniki impak ya kaun wapi ya kawikan kenan radima edukiara bara kak na lapta ba ambuk munde pe edukiara dista yabikan wan papaskir ka mahilay karane cloud, mukus, lapta, pasa, dawan ka witin paskan ka nanira Diyos munikan ay lupi nanira kay nakahabay main kay kaya dukiara numba walwal dawan ba man mihta mahikikara sa lawan ulman kahanda 21.5 yawan mihta hikikadukiara ay sitem mari kisa baha ay hikikadukiara uyatem dia matay hikikawisa kan baha mihta ba kau karnasa kau paun brisa sipsa wiyaya kau wardaw kisa uplan ni manis raya kara kana yawan nupla manis bara sa wan mihta hikikabaw kau yus munisa smih bau ba yus munras bapat baha bila yus munisa bara nara mari kisa lamara laka dawan walkaya ba number 5 dawan main kay kia baydak ni kara ay mawala ra clear mari sa lawan na ulban kahanda 21 6 bara 6 ba na 8 bakat dawan ba ay luhpia na nira kay nakahaban ka besor ka na sudbawina ang text ka ba yun ay si kay gweta mo isa lapta bapia kati bapia bahana ni sinu isa ay isa niya bakumi sinu isa kang biapia an piska kumbara isa dawan ba kay nam kahaban kabyo isa mantakuma ba an kli tawi balaisma ba bila wala ramuh kilaikran ni lawan na ulban ka ayul brik ka bautin kasak kalukan ka ais kabrisa dawan latuan ka laka dawan ba main ka kaira kumbaku bahalawan na ulban ba kasakluki kanya ba baha kasakalukan ka basin sa tiyawan ni kumi ba ni brika ya sa kilaikran kaysa yawan praka edukiara makaban ka kumwaldan takan ka bet nakinat kara raya kamarman baha experience ka bria sisma dawan naki right pale mainwan kay kiba naki sisma dawan wal warta kaya bakuli ka witin sip ka bi ay war ka daw kaya manraya kamra an manduk yamra bahaban si kayaram ka bedawan kumibani ranay obleswan man